Kumana na mbua mbingi kuwa isioni kivathukanio yu andu watatu ni matiwe ni thayo isioni sia Kangundo na Matungulu mwaitu wokuwa katikati na mwisukuo wa kilasi cha Monza kiokoni cha umundi matiwe ni thayo tina wacho kila meuseuva sia kulikandi na kutumbi wa ndini wa ukuta kana ndini ni ukuta wacho kisioni cha Manyanzani kuya Ngonda Matungulu nake mutumia wa miaka 85 kuma Kanzalu Kangundo ya yulu atumbiwe ni nyumba yake masani mautuku na kutiwa ni thayo atongo ikivathukanio isioni sianduane ni maende na kumya witano na ukanyo kwi enende kwisuviana na miso evindane ye yambua oto huku ikithya kana miako ila meikala kana kutumia ni milumu Boni Mutisia no kutuelesea kwina na nguzi cia metho vamwe na andu ma mucii na maofisa ma serikali ala mevikite gukucia mbangeno ni kana mwaitu uyu vamwe na mwisukuo wake mesovuza choo kila kiende na kwanangika kumana na mbua mbingi ateo kwa vati nthuku malikandini vala maisha thayuo ni asia kiokoni cha umundi nitakwata report kana pe andu eli malikali mane yacho na ateo vu pamwe na county government nitatana mituki na rescue squad ni ya respondo mituki ala tuoka na andu asuma tona kubikia na kumwa imane yacho ona bala kwithiwa ni matutia nivoti kubikia na kuimiza andu onthe ala meba kubina masilanga ala meba kubina ithima itembake kana ala nomba cio sibwa hata si week itendumu iti ukulia batonyeka enda nomba ya kutinzeo endo kwa mutui uboyo ukomo endo bala batonne kona serikali ni muko kwitukola kwa chief utono weta kindu chuti siendi utono tetheka ti ready kwa sia thayungi kupitia masilanga na maimama cho kana ithima MC wa wodi ya Tala Jackson Rakaimenda maofisa ala mathukuma mwene ndisioni siandwa ni kuthiuka kuonthe kula kwina meisio na kuikia maovanono kana kwikithia kana enende maina likambanga ni vindani ya mbua makukulia serikali ya county government na national government nundu tuna maofisa na serikali ya national government ina silenge makelandwa na still tuna community all the promoters tuna maofisa maingi muno ma county government me maofisini maitu ndo na kukulia madispatchiwe maligendwani make mapping wisaidhi akila bandu bonde bala twethia nomba kana cho kana thima nibwa either they very critical kana thithuku ni ya map wata dangerous na yobe woli wisaidhi that out of bound nundu ke kachuki kike chota kike tachalika no kavindani kau vala mutumia waku wa miaka 85 tiwe ni thayo tina gutumbwa ni nyumba yake masane mawiyo kisioni cha Kanzalu kuya Kangundo ya yulu kivwa kisio kimenda nende kuikirika na nyumba ila mekwikala ninzeo na kuna kwila thina mathameno kana kwisuvia na mbua kana miso ya mbua ye kwende na kusiwa mbua mbingi na umuthi kisioni cha utuini wa Chandili itwe thiuti na mbanga ya mutumia wita wa Joseph Chungu ulano bake thiwe ya balkwene mbua buleli wete umuthi kyo utuku muima na indi kilando no mukania andu nyonthe ni mukulia numbela wikwikala etha wisimbe switha ina thina iketha wakite mabali mate mabebye iketha ili uta kusingisa tatheyo ni mukulia nombesu uthame kwi macha eithobo theto kwa mutui waku kana manthu bandu angi uthamie nunu bwino ende na kuwa nitwa kwendea na azika ndi kwenda mundu na weba agacia thajo kana ndi kwa kioko cha kwa chaku itina wambua mbinge kuwa utuku twamuka na twethia ango witu ula ni Joseph Chungu mwenzwa atumbiwe ni nyumba yake ni mutumia mukuwi na miaka mbewa 80 okite 90 na kwa matuku aswie enthaye kala nyumba ni isio weka mwana wake baguba kubangi alama muka kwa chana kuka kumusisia undu wa muka na kumunenga chei machuka saa 12 na nusu niwo masitoka makimweta na kulea kwitika kusisia ngaliko ya ikoni methia ikoni ye ombokie ya tumba nyumba yake nayo indi ya mutumba indi ithu ina cheva nundu wa kutiwa nusu witu na tuendea na kwitia kana kutavya atui maitu ona ala angi mesuviane na misio ila yetetwe ni mbua ofisa mwana longa mete wodi sonde cia Matungulu Cosmas Masesi athanaka na serikali ya kaunti ya Masaku ni kwene na unga malama kwa tito kuno mbua otuna mwana ndhe maithuthwa kwisuviana na miso na mbanga no kana maikire kana kuinethiwa na thina munene
mieli ni yamwa ya twa Kangundo for confirmation na ndi itwa mochari nienda kwikithia mbamuoki kana county ya Masaku ni kwitha ina mo ndini wondu yu na ndi kwa andu alangi na mwene ndi waba ona wa Matungulu na wa Masaku onde ndu ni twese misito ndu zeili pandu onde be na moisio twisio ndu tutona kwethuka nabo twasia moisio kana kikuto na kusia ndugetikile kiapeni na ndi twicaution ingi andu maitu ndu akwitha kwina mbua na mbua ni yoka na maundu maingi iki uche ingi bana moisio kwitu na itu asa tukatata kila siwila siitha siku mbingi na ndi kuende ya twende na osisia ona ndola mebe kwina mbusi alame bandu batanda bena moisio tumabetange ta county government Kaundi ne Masaku nyene Toboni Mutesia.